Kedam tang ni phain ko da trokar ni pen Karbiang Long Autonomous Council Ingdeng pharo hinira phokep budget session kangni. Bangso budget session ahut KAAC CM tuliram rong hang hin pensi KAAC dihinalo ahin kilang pon anparta CM rong hang pen pangdak pondo. KAAC hin pen karo kavi kuti suri hinira pharo pho atangka KAAC hin budget se mar pondo. Estimated receipt and expenditure for the year 2025-26 for this August. The estimated receipt and expenditure are to be credited to all is to be made the district fund of the KAAC Autonomous Council district budget for the inherent subject as per rules 109 of the Autonomous District and Constitution of District Council rules 1951. Honorable Chairman, sir, the copies of the budget prepared for the year 2025-26 have already been made available to the honorable members of this August House. I do hope during the session there will be a Bangso ahut CM rong hang perangkia thengno kaning jet tengke bangso KAAC long pen kedeng pon budget do anabang ki Assam Sorkar long an pali dampo jongsi laki pipon do an Assam Sorkar hin pen deng de da phisi chun ponji bangso ahut CM pen kaning je pon chua tengke kedam tang constituency tin long CM interaction ki pado pon ahut rat pen chingki chethan asomson an isi pen isi ki pachun ponjia phanstami bangso along chingwai pondo Lapen bangso budget along abangke rong sorkari rong asara tumapan budget pakam budget do. Je Karbiang Long Autonomous Council budget preparation or itu khomota he khomota di dia hoise really alpon kora hoise agote amar budget preparation or khomota Karbiang Autonomous Council poa nai MOS memorandum of settlement ita amar joint rong pi dangoria tekhata CMO ase aru MP ase tekhata bahut লাগিছে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিছে তথাপিও বাজেট প্ৰিপাৰেচনৰ ক্ষমতাটো দিয়া নাই যে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলত বাজেট প্ৰিপাৰেচনৰ ইটো ক্ষমতা সেই ক্ষমতা দি দিয়া হৈছে ৰিলি অৰ্পণ কৰা হৈছে আগতে আমাৰ বাজেট প্ৰিপাৰেচনৰ ক্ষমতা কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পোৱা নাই MOS মেমৰেণ্ডাম অফ সেটেলমেণ্ট এটা আমাৰ জয়ন্ত ৰংপি ডাঙৰীয়া তেখেতে CMO আছে আৰু MP আছে তেখেতে বহুত লাগিছে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিছে তথাপিও বাজেট প্ৰিপাৰেচনৰ ক্ষমতাটো দিয়া নাই নিউজ ৰিপৰ্ট KATV নিউজ